I'm still angry. You are touching one religion. Takar untuk meminta maaf tu memang tak cukup. See, this issue not something to make fun. Lepas dah main, nak minta sorry pula. Kalau minta maaf dah terlambat kan? Apa yang you orang buat, atas you orang yang nilai, you orang boleh minta maaf. Tapi isu yang dah you orang buat tu memang tak boleh dimaafkan. Apa-apa pun memang tindakan kena ambil. You orang kena terima juga. Kalau you tanya saya personally, whatever issue you all made, memang salah. Salam sejahtera. Baru-baru ni saya nampak satu video klip kawan-kawan Melayu beragama Islam. Tak kisahlah Melayu ke beragama Islam, itu is not an issue for me. Menyanyi well-well and then joget. Dan ramai saudara India beragama Hindu yang komen, diorang main-main pasal agama ni semua. Come on lah. Bagi saya ini bukan satu isu. Kita cerita Malaysia ni multiracial, right? Sebab apa semua nak kaitkan dengan sensitiviti agama? I bangga tau bila kawan-kawan kita beragama Islam Melayu joget well-well. Saya bangga. You faham tak? You first pergi stop kawan-kawan kita beragama Hindu India yang joget memalukan dekat tengah jalan masa festival. Itu yang kita kena betulkan, bukan orang-orang macam ni. I bangga. Dia cakap well. Siapa dia panggil itu well, itu Morgan well, itu apa? Kita tahu maksud well kan. Simple je. Well itu simbol manusia. Tak salah pun. Itu bukan something, itu bukan alien. Well itu simbol manusia. So nothing wrong. Dia joget. I bangga. So don't worry about this. This is not an issue. Tak payah membesarkan isu ni lah. Kita kena stop. Kita kena educate bangsa yang beragama Hindu dulu. Bangsa sendiri kita kena betulkan sebelum kita membetulkan orang lain. Cerminkan diri kita sebelum kita mencerminkan orang lain, agama lain, bangsa lain. Tolong sikitlah kita betulkan kita dulu. Bagi saya, this is not an issue. I'm so proud our Malay friends are singing this well. I'm so proud as an Indian and as an Hindu. Thank you for that.